Wangangloi Joy Kishan Haikre. Amadi National Voters Day India ki mafam sinda thungna makhal mathel gi tharong kaya ga loina na pangthokre. Khurumjari mideng tabiriba sing bataram nokchari pau sanduk na pizari. हानगी कांग्रेस एमएलए नेमचा किपगेन बुंगजागिन बाल्टे अमदी तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट किम गांगटे बीजेपी दा यावख्रे ngasi मखोई बु ओकपगी थोरम अमा बीजेपी की ऑफिस ता पांगथोखरे थोरम अदुदा बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव नेदा की कन्वेनर हेमंत बिश्वा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट के.एच. भवानंदा इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की कन्वेनर टी.एस. चौबा जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन टी.एस. बिस्वाजित यावना अतै मियोय क्याना सरुक याखी थोरमदुदा हेमंत बिश्वाना हाइकिबदा करप्शन दा मकोक तारबा इबोबी सरकार असि मियामना अनौब परा अमा तंबीबा मतम ओइरे बीजेपी गा NSNIM गा करी मरी लेनबगे हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना हंगलिबा अदु इबोबी गा NSNIM गा करी मरी लेनबगे हाइबदु हाना मियामदा खंगनगदबनी हाइखि नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधवना हाइकिबदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना लुचिंगबा सरकार असिगी मतमदा बंद ब्लॉकेट चातु की मथकता चथखिबा असिदा कांग्रेस गवर्नमेंट का NSNIM गा करी मरी लेनबगे हाइबदु चीफ मिनिस्टर ना हाना सेंगदोउ इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि इबोबीना लौथोपा ngamdriba असि अंगप पोई महांग नुमिनिनी खक फम थादोकलबदी पार्टी असिना नुमिनिनी द ब्लॉकेट लौथोपा ngamgani महांग मखा ताना हाइखिबदा केंद्र हुंफुदा पार्टी की मियोय थादोकनी मणिपुरदा बीजेपी की सरकार अमा सोइदना थमसी हाइखि All good people, all right thinking, all the people who want progress of India, development of Manipur, the only party to look up to is BJP. That is why these senior leaders, well-meaning leaders, have decided to join our party today. We extend a hearty welcome to them into the BJP family. पार्टी की प्रेसिडेंट भवानंदना इबोबी अमदी खांगम मणिपुर बु लेखा ताहले पार्टी सिबु थाजबदगी एमएलए अनि अमसुंग तृणमूल की प्रेसिडेंट पार्टी से चंगलपनी हाइखि बुदा बीजेपी सरकार से सुसु सुइदन लाख लगा अपने आप पर तब कर तो हम नमुन है कि सुइदन डिजाइन तो बोल मिनी इबोबी की लीडरशिप थाजब थमकरबनी असि मयाम मथम मथम यावबी एबसी इबोबी मथम गाथन मचिन बना अनि सेना ngasi लेबा गसी सलाक साहले मयाम कंबी बुतनी सुख सांग बजे प्रा मंगा से जमोइन आपब थबम हम तोरम दे ngasai ji ban broket mayam question laga ban broket ki such सांग तोरब ban broket kamai thingna de ga hai policy program ki leite kamane thingna da mo ju khande ma isam sam na da sasun sungai hi to kamu ni ngasi mungi congress masi manau si ibo yem sung ga thanam masi manau ani sine tori bisi मणिपुरदा बीजेपी की लेंगाक अम लेट्रिब मखा यूनियन गवर्नमेंट ना मणिपुर की प्रजा सिंह वाहनदुना लेगदौरी बरा हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की स्पोक्सपर्सन एक्स एमएलए खुमुकचम जॉय किशन हाइख्रे ngasi कांग्रेस भवन न पांगथोकपा एमपीसीसी की ट्रेजरी की फमसु पुरीबा एमएलए के रंजित याउना पांगथोखिबा पाउगी मिफम अदुदा महांगना मखा ताना फोंगदोखिबदा डिस्ट्रिक्ट तरत सेमगी मतंगदा बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की कन्वेनर टी.एस. चौबना डिस्ट्रिक्ट तरत सेमबा असि लेबा के एडमिनिस्ट्रेशन तौबदा नुंगाइनबनि हाइखरगा एमएलए टी.एस. बिस्वाजिन डिस्ट्रिक्ट तरत सेमना हौजिक सथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि ओहनबनि हाइना मराल सिरिबा असि यूएनसी न तौरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि बीजेपी न सौगतली सौगते हाइबदु तसेंगना सेंगदोकपम थोई यूएनसी न डिस्ट्रिक्ट तरत सेमगी मतंगदा लौरिबा वारेब असि बीजेपी न चुम्मी हाइना लौबरा हंगनदुना यूनियन गवर्नमेंट ना NH2 हांगदो हाइबगी वाफम मणिपुर गवर्नमेंट ता खंगलकलिबा असि यूएनसी हाइबसी NSNIM की अम्ब्रेला अमनि हाइबसी भारत सरकार न खंगबीगदबनी हौजिक साथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि तोखननिंगबा मतमदा तोखनबा ngami हाइना हंदकता बीजेपी की नेशनल एजुकेटिव की मिफमदा बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह न फोंगदोखिबा लेख्रे मसिना ताकपदी बन ब्लॉकेट लोशिनबा हाइबसी सेंट्रल गवर्नमेंट न सिनबा ngami हाइबनी मणिपुर मियाम की अवाबा असि बीजेपी की ओइबा लेंगाक अमा मणिपुर द लेट्रिबा मखै लेहनगनी हाइना बीजेपी की सेंट्रल लीडर सिंह न खनब्रा हौजिक मियाम न वारिबा असि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट न अतमना तौबनी हाइबसी कांग्रेस गवर्नमेंट न लवी मियाम न सुखंगबियु हाइखि बीजेपी की वांगांगोय अमना मणिपुर द पियार थंबा पामदे हाइना फोंगदोखिबा दु मियाम बु मिनंबनी मणिपुर द इलेक्शन पांगथोक्तनबा यूनियन गवर्नमेंट न ईसीआई द इरंबा वारोल मियाम न खंगनरबनी इलेक्शन यैथोकलगा प्रेसिडेंट रूल थमनिंगबगी मरमदी बीजेपी न इलेक्शन तौबदा सोइदना माइथिगनी खनबदगिनी
Manipurda Congress lengak leiba makai NSN-IM amadi BJP gi apamba phangbang ngamloi Congress Party na Manipur gi apunmagi saktam kaihalloi haibagi phirep leibana hauzik phawba NSN-IM na Congress Party da athingba piduna leiri UNC na sathariba economic blockade asibu central government na tokhanaba hotnabagi mahutta makhoi bu thawna hapo oina pochai khara air lifting tawduna puraklaga makhoi gi economic blockade pu highlight tawnabu honari haiki oi haibaduna di makna hojik madul lohinabgi pambai ase mongonda lei haibani ayang hojik thamjari bana Manipur praja gi miyam gi awaba se BJP government lakta gadi adum lehangani haiduna BJP na khanbi birasini aina BJP da thamjani gi wapam se aduna takpadi atamnana Manipur gi praja miyam se sarkar pariba kendra sarkar pariba BJP atamnana tohon bani haibase masi Manipur Pradesh na Congress Committee na lowi adugo Manipur praja miyam nasu masi khangbi haibase aikoina Manipur praja miyam da thamjari Amaromda MPCC ki treasury ki famsu puriba MLA K Ranjina matam amada center da UPA government labor matamda Congress na matamadu da tawkiba economic blockade hangdok hannaba honaba ngamkhide haina BJP na charge tawiba adugi matang da phongdok laduna matamadu gi prime minister oiramba Manmohan Singh na Kangla da pangthokpa mifam amada Congress party na Manipur gi apunbagi saktam kaihalloi haina miyamna thajaba pibana maram oiduna NSN-IM ga matamadu gi center gi sarkar ga afaba mari oikhide adubu haujikti BJP amadi NSN-IM framework agreement na chingbat tawnaduna yamna nakna chatminari maramaduna economic blockade hangdok hanbada makhoi gi achoba thodang lei haiki Congress tagi chingi MLA khara tokliba asisu NSN-IM gi akanba pressure dagini makhoina Congress tagi tokling na tokiba matanatte haiki hujik leba central government ga NSN ga nakna chanari binina sigumba ngasi tha ani henjalaba ahum phajal kadorobase Masih noi ga khoi ga wari batai sana dona lai ngai sida sigumba Manipur gi chingna basung tam gi praja singbu wahli base masi to ba taragadi masi apaba oiroi haidana phajana warning pi ram tamda kaido bagi blockage lepoi do maram si kai lege sineba ngasi National Voters numit asi India gi mafam sinba thungna makhal mathil gi thorum kaya ga loina na pangthokre Manipur da su mapung oina Chief Electoral Officer Manipur na sinduna Palace Compound Leiba City Convention Center da pangthokre thorum adu da Manipur gi Chief Secretary O Nabakishore CEO Manipur Vivek Kumar Devangan DGP LM Khote Additional Chief Secretary Sambhu Dr. S Suresh Babu IGP L Kailun Additional CEO amadi Joint CEO Susaruk Yaki Empowering Young and Futures Voter haiba thim da pangthokliba thorum asida photo exhibition mobile apps haudokpa comic book amasu release tawki election photo identity card number gi lucky draw amasu pangthokhi Chief Secretary O Nabakishore na democracy chatpa leibakta mikhalas yamna maru oi haurakliba voters singda masigi chap chaba khanganaba honaba yamna tangai phade aikhoina khanga doriba luchingba singna leibak asi maiwan puga doribani asengba achumba mihut khallabadi hiram kaya da chaukhatpa purakpa ngamgadoribani matam sangna economic blockade leiraklabasu election commission na pak sanna pangthokna ba khangalakpana thoramasi mai pakna pangthokmina na bahona minasi haiki young voters are very important because young people are supposed to be more aware, more educated, more well informed, and more correct in taking decisions. That is the assumption and the fact of the people. The younger people are smart. They can really make changes in the society. CEO Manipur Vivek Kumar Devangana handaki mikhalasi niyom chumna free and fair oina pangthokna ba sem sari masida miyam na sumateng pangbiu mikhalasi gi thabak thorum sing transparent leina pangthokna ba hona bada mateng oina na ba Manipur election mobile apps asi hodokpani haiki Systematic voter education and electoral participation, in short we call SWIP, is electors awareness program of Election Commission of India to ensure participation of all sections of the society in the electoral process in an ethical and informed manner. Electoral Registration Officer Kakchingi Office tasu National Voters Numit thorum pangthoki
ERO Kakching Anjali Chongthamna Leibak Asigi voter ama oibagi tawpham thokpa ithau pangthokani haibagi wasak lominaki nauna voter list ming chalaba singda photo identity card yenthokpa loinana mathau nithina tawba BLO singda achamba khudol tamki ngasigi thoramadu SDC Headquarter Kakching A Roman SDO Kakching Election Supervisor W Chowjit Susaruk Yaki District Election Officer Thobal na susinduna numit asi DC Office Thobal gi Election Counting Hall da pangthoki thoramadu DC Thobal M Joy AC M Rajkumar su Saruk Yaki M Joy na luchingduna lebak asigi oiba miyam gi lengak mawong amadi chayet na bayawdaba Param Chumba ing tapa Mikhal Singh Yokhatkani Mikhal Khudingda Akiba Laitana Lining Lichet Furup Kanglup Loan gi Khenaba Tawdana Natraga Atopa Ithil Yawdana Vote Pigani Haina Wasak Lauki Numida Siga Mari Lainana District ki Thakta Pangthokiba Layek Pamadi Essay Iba Changdam Nabada Makok Mathang Taraba Singda Mana Mathum Yenthoki Imphal West District ki Oinasu District level lamidi subdivisional level singda National Voters Day Park Sanap Pangthoki Thoramadu DC Robert Khetri Mayum District asigi SDO amadi SDC Singsu Saruk Yaki District level essay competition ki makok mathang taraba singda mana mathum yenthoki Voters singda DC na epic card su yenthoki National Voters Day amadi EVM machine ki awareness program ngasi Leimapokpang Gram Panchayat ta pangthokre matau karam na EVM machine sizinagani amadi voters singna miyam gi mute khanbada niyom chumna khananabagi matangda akhang ahi singna wangangki thawamadu da Bisnupur gi DC M Hare Krishna SDO S Sambhunat BDO L Manikanta amadi DSP ke Dainana maru oiba miyoi sing oina saruk yaki National Voters Day ki Thoramasi Kangpopi Thomas Ground su pangthoki Thoramadu damari Lainaba Department ki miyoi sing amadi Civil Society Organization gi luchingba sing mahairoi yauna lamdam adong gi miyoi kyana saruk yaki Handak pangthokadoriba State Assembly Mikhala Sida Party tarukna punsil laga semkiba Left Democratic Front Manipur gi ahan batangkak ki mirep oigadaba singi ming numit tarani gi manungda lauthoklagani haina CPI National Council gi Secretary Atul Kumar Anjal na phongdokre ngasi irabor baban da pangthokiba paugi mifam amada Atul Kumar na awonba khunai ama puraknabagi pandam da semkiba front asina handaki Mikhala Sida chawna mai pakani chahi tara manga Congress na laingak lakpagi mahai oina awang nongpoki laideba state singdagi Manipur na lambi thong khwaidagi hena fataba mafam oire UNC na National Highway da matam kaktana sathariba economic blockade asida BJP amasung Congress anina amana amada thangjinaduna leibadagi miyam kham thengna awawa mayoknari mamangda center da Congress na palingai da numit chama hena chathakiba economic blockade adugi record BJP gi lengak asina amuk anawa record thamgadawribra Manipur gi luraba tanfam asida party amadagi amada amuk chongthok chongsin tawnaduna leiri NJ government asi hidak thaningai leitraba hospital da laikan naduna leiraba anaba amaga pangkhak oibata natana mai mutlaba chakhum gumbani haiki in every sector in the month of November December after demonetization the growth rate will come down to 5.5%. And to avoid public outcry, only 10 months economic activity report is presented in 2016. Front asagi convener su oriba CPI Manipur State Council gi Secretary Dr. M Narana handaki mikhalasi free and fair oina pangthoktuna miyam gi asengba mihut khanana ba hona minasi haina appeal tauki to have a good governance depends on the genuine free and fair election. I once again appeal to all the electors, to all concerned, to make sure that this 11th assembly election of the state of Manipur we should make it free and fair. Army Chief General Bipin Rawat, Eastern Army Commander Lieutenant General Bakshi Amadi, 3 Corps Commander Lieutenant General Anil ngasi Imphal da laklamle makoina leimakhong amadi IG Assam Rifles South da changlamki Army Chief Bipin Rawat amadi Eastern Army Commander Lieutenant General Bakshi makoyani di security gi mifama mapangthoklaba matungda hankre hairi 3 Corps Commander Lieutenant General Anil di hayeng hankhigani hairi ngasi pangthokiba mifam aduda Manipur da hauji oiba fibam gi matangda kupna khana nainaki hairi Manipur Fire Service ki Divisional Officer Navachandra Singh Laishrambu President's Fire Service Medal for Distinguished Service amadi Sub Officer Ajit Singh Serambu Fire Service Medal for Meritorious Service Pinana bakhalakle hairi
Republic Day na lakpada Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptullah na yaifa pauzil pirakli. Paugi marakhan na ten babre matang lugzari. Imphal West ki hiyang thangda leiba Tolachau Ibeton Memorial Academy CBSE gi 2017-18 gi pre-nursery dagi na class 8 faw gi admission hojare. Mayai lambi mai kaita amatangai raba CBSE Ibeton da tambiri school ni matik charaba school ground leiraba amadi matam da chuna na digitize tawraba well experienced teachers in the takwi tambiri school ni Tolachau Ibeton Memorial Academy CBSE. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation, coronary angioplasty requirement and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School. Excellence in education. Constipate season of you. Constipate season of that. But looks a good right about constipation problem, Kohan Magami. Ikan Tanba, Magam Sada Singusu, Kohan Magami. No mother to Mam Dida, Lubu Saba, Shing Glass Amada, Chamas Amanatraga, and even other season of you. Constipate. Miyam ki nuwairaba pausal mathangda domna Delhi jetpada look active hospitality services na miyamda air conditioned rooms ethnic cuisine amasung taxi ki khudongchaba tham. Please contact 0999055302 or 0982181943. Look active hospitality services, assurance redefined. Amuka na taram lokchari makhataba pauda. Narcotic Affairs Border Police, Lilong Police amadi Thobal Police Commando gi apunba khutpu amana lupa lakun longi oigadaba SP capsule fagatle. Ngasi nungthil pung ani makhairom taba matamda Lilong Police Station gi manung chanba Lilong Kalikhongda leiba Muhammad Abo apokpa Muhammad Abdul Hai gi yungi thongalda khamduna thamlamba Tata truck amada SP capsule sing asi yaurambani. Faraba polam sing ngasi Lilong Police Station da pamui sing gi mamangda utkre. Thobal Police ki SPM Pradip na phongdorakpada Narcotic Affairs Border Police na Thobal SP da pau piraktuna security gi mateng pangna na bahairakpadagi Thobal Police Commando amadi Lilong Police yauna Narcotic Affairs Border Police ki apunba kangbu amana mafam adu da changsilubada Tata truck ama khamduna leiramki truck adugi manungda gari tayar carpet amadi jingana chingba kaya yauramki Tata truck adu da yawi polam sing thangdaraga thiba humba gi thabak sathabada yamlaba SP capsule sing asi yaurambani Tata truck adugi mapu Muhammad Abodi thiba khangdri haiki. Tungani makhai muktabda SP Napna information amapire about the presence of a truck, loaded truck. Ado mafamdo kaitan hostile oiba situation arise to kadra haina. Ahogi police ki strong team ama thajin binawa haire. Mafamdo da ahogi police ki team led by Commando leader Michael, adagi Lilong Police ki team. From that Hazil Laga, Gari Zigi, ownership ki matang na hangbada, like I do that hostile over atmosphere ama. Talk it away the bo, a hogi team na high sing na Gari asi, Lilong Police tapure, and mind toga. Matik Java legal formalities, witnesses, the presence of senior officer, Mayama Toga, Gari Asi, Handu Ola Yingbuda, Hogi SP tablet, Mayama Fange, Masi market value da around 20 lakhs Kumbo Gini, Ahoy Makatava investigation Gidamata Honori. Bisnupur Police Commando na miyoi ahum SP capsule chamnga amadi WY tablet lising amaga konana kwaktadagi fare. Fagalaba miyoi ahum adudi MD Abdul Sattar chahi nifu mathoi apokpa laikhidraba Abdul Salim MD Nasir Khan chahi nifu nithoi apokpa Alauddin kwakta sepla ward number 3 dagini atopa miyoi amana MD Salauddin chahi kungahumdoi apokpa Ziauddin kwakta sepla part 1 dagini Fagalaba miyoi amadi Polam Singh Moyang Police Station da sinakre.
कोईना चतुना हीरोइन नंबर 4 योन बनी हाइबा मियोई अहुम कोंथा अहलुकी मियामना नंबर 4 पीस चनीगा हुमफुगा कोनना फारबा मतुंगदा हैंगांग पुलिस खुशिनखरे फारबा मियोई सिंग अदुदी मोटबुंगदगी रीना सेट्री चही 19 मपुरोइबा राजू खोंगामपात अवांग लेकाइदगिनी चिंगांगोन जॉनसन चही 13 अमदी चिंगमैरोंग मनिंग लेकाइदगी वांगखेम प्रेमजीत चही 19 मखोइना सिजनरंबा ऑटो रिक्शा अमसु फारे हाइरी मखोइना ड्रग योनबगी थबक असि संगाकफम हैंगांगना चिंगबा मफम सिंग चथै हाइरी ड्रग योनबगी मकोग असि रीना छेत्रीनी हाइरी जॉनसन ऑटो ड्राइवर अदुगा प्रेमजीतना ड्रग चाबगा लोइनना ड्रग योननबगी मफम ताकपगा लोइनना ड्रग चाबा मियोइ सिंग कंटेक्ट तौबगी थबक चथै हाइरी यूथ क्लब कम इन्फॉर्मेशन सेंटर अहलुकी एडवाइजर इरेंगबम खंबा मैतैना ड्रग योनबगी थबक चथरे हाइबा खंगबदगी सेनादुना लाकपदगी मखोइ हुम फागतपनी हाइरी रिपब्लिक डे गा मरी लेना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लेबा कैनौदा ngasi अयुक एडिशनल एसपी विक्टोरिया यंखोमना लुचिंगदुना थीबहुमबगी थबक सथखरे कैनौ ग्राम पंचायत की मेंबर्स सिंग यावना नुपा नुपी सिंग कौथोक्तुना चिंगनबा यावबा सिंग वेरिफिकेशन सथखी मसागी सक्ताकचे यावदबा मियोइ खरा वहंग पहंग तौबनतना थोइना मिफा मिपुन यावखिदे इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडो अमसुंग पोरमपाट पुलिस की नुपी पर्सोनेल सिंग यावना मिनुथोंगदगी थुंबुथोंग फावबगी इम्फाल टुरेलगी मपान सिंगदा रिपब्लिक डे गा मरी लेना थीबुहुमबगी थबक सथखरे एसडीपीओ पोरमपाट रोनी मयंगबम अमसुंग डीएपी ऑपरेशन आरके सकलेमबना लुचिंगबा टीम अदुना नुपी अहुम यावना मियोइ 13 वेरिफिकेशन गिदमक लौखतखी पोरमपाट पुलिस स्टेशन दा वेरिफिकेशन तौरबा मतुंग कोना मियोइ सिंग अदु थादोखरे हाइरी थौबाल पुलिस कमांडो न रिपब्लिक डे की सेक्शन थौरांग लौखतपो ओइना थौबाल हाउखा मनिंग लेकाइदा थीबहुमबगी थबक चथबदा गन पाउडर ग्राम 52 प्राइमर 19 प्रोजेक्टाइल 9 पेलेट अचौबा 13 अमसुंग मचा 34 कापथोखरबा नोंमै टोकनिंग 13 फंगले हाइरी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट अहानबो ओइना रिपब्लिक डे की थौरम पांगथोकनबा ngasi रिहर्सल पांगथोखरे कांगपोकपी दा लेबा थॉमस ग्राउंड दा पांगथोकपा थौरम अदुदा कांगपोकपी की डीसीटी रंजीत यावना ऑफिशियल सिंग सरुक याखी पुलिस बीडीएफ यावना महिरोई सिंगी मार्च पासु पांगथोखी फायर सर्विस की डेमोन्स्ट्रेशन सु उठखी लाकदौरिबा मिखल सिंजमई केंद्र मिरेप ओइगदौरिबा ओइनाम रोमेन की खना नैनबा मिफम अमा वार्ड नंबर 13 की अपुनबा नुपी सिंगना पांगथोखरे मिखल से फ्री एंड फेयर ओइननबा निसा चाकसा हैजानबना चिंगबा थिंगनना वारेप लखी मोयरांग केंद्र की मिरेप ओइना चोंगथोरकदौरिबा कांग्रेस की टिकेट सु तानरिबा थोंगाम शांति की अहानबा कैंपेन हौदोकपगा लोइनना रोड शो मोयरांग कुकीबोंदा लेबा मुक्ता हाई स्कूल दगी हौदोखी मोयरांग केंद्र यूथ प्रोग्रेसिव फ्रंट मोयरांग सिंधुना पांगथोकिबा खोंचत अदुदा मियोइ कयाना सरुक याखी मोयरांग कैथेल फाउदुना मोयरांग लमखाई लमलोंग तारगा मोयरांग गांखलेकाइदा लेबा एच निरमली मेमोरियल ग्राउंड फाउब चटखी वबगाई केंद्र बीजेपी की मिरेप लाथोखरबा मतुंगदा हाना पार्टी की मिरेप ओइनना होनरंबा एम रंजीत बीजेपी दगी तोखरे बीजेपी की टिकेट पीबगी मवोंग असि पेंदे हाइना मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोपा पामुइसिंगा उनबदा फोंदोखरे अमरोमदा वांगोई केंद्र बीजेपी की मिरेप लाथोखरबा मतुंगदा पार्टी से मिरेप ओइगनी हाइना होनरंबा एम थोइबा बीजेपी दगी तोकले हाइना ngasi सामुरों मयग लेकाइदा लेबा महाकी मयुमदा वर्कर सिंगा लोइना पांगथोपा मिफमदा फोंदोखरे करंबा पार्टी दा मिखल थेंगनगदबगे हाइबदु नुमित खरनी की मतुंगदा लाथोकलगनी हाइखी जनवरी की तांग 19 चरांगपाता अंगौ कौबा मियोइ अमगा लमदम अदोंगी इमा इबेल सिंगा भाप तानादबदगी थोखिबा थौदोक अदु थोगनिंगदबा लाइबक थीबा थौदोकनी हाइना चरांगपात की नुपी सिंग ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पामुइसिंगा उनबदा फोंदोखरे तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट ओइरंबा किम गांगतेना बीजेपी दा येंगलगा यावखिबदगी पार्टी सिगी हाना वर्किंग प्रेसिडेंट ओइरंबा टी रोबिंद्रोना पार्टी सिगी एक्टिंग प्रेसिडेंट ओइरे हाइना ngasi संजेनथोंगदा लेबा पार्टी की ऑफिस ता पांगथोपा पामुइसिंगा उनबदा फोंदोखरे सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन टीएस बिस्वानाथ नाहिरम सिगी मतंगदा पार्टी की हाई कमान खंगनखरे फोंदोखी एक्टिंग प्रेसिडेंट टी रोबिंद्रोना वाखल मानव सिंह पुनसिनरगा पार्टी सि मपांगल कन्न बोहनगनी हाइखी ममांग को एमएलए तरे लेरमे अदुसु मसा मसाई ओइजबगी नि खंगदे अमा खंगदे लोइ थादोमगा पार्टी चटखरे अखोगी मांग तारिबा हजिकी लागिबा मनपुर असेंबली इलेक्शन सिदा को याम कदी 60 सिमक को लोन कॉन्टेस्ट तौना कन होननी होनरका दुगा हजिक बीजेपी अमसु कांग्रेस अनि सि मरक सिदा को अचोबो डिसाइडिंग फैक्टर म ओइनाबा अदु कन होननी हाबस कोइ याम थमजनी खांगबु केंद्र बीजेपी की टिकेट भोट लेपनना होनरंबा हाजी अशरफ अली अमदी वाबागाई केंद्र बीजेपी की टिकेट भोट लेपनना होनरंबा एमडी हबीबुर रहमान ngasi जेडीयू दा यावरकपदा पार्टी की प्रेसिडेंट
hangkhan pauna taramna okre President hangkhan pauna party asigi oina kendra humpuda candidate thadokani housing maki oina party asina kanagumba amataga chatminabagi wafam leitri haiki khathare kari khathaba akoina free corruption free governance haibugumagakse only when the leaders are in a position to maintain transparency in all respects, then only after that corruption-less governance adu lakaniaba. BJP Manipur Pradesh के Vice President Oiramba State Executive Member Hanjabam Joydep Sharma BJP की primary membership तगी resign तौखरे. यास्कुल केंद्र बीजेपी की टिकेट तानरंबा निंगोबम हेलेन ड्रो इंडिपेंडेंट मिरेप ओइना असेंबली इलेक्शन थेंगनरगनी हाइरी ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा मसागी मयुंदा मियाम की मिफम अमदा महांगना हाई यास्कुल केंद्र की मियाम की खंदुना मिखलसी थेंगनना सेम साबनी हाइकी थांगोइबन केंद्र कांग्रेस के टिकेट नियम चुमना पीबीयू हाइना एमपीसीसी की सेक्रेटरी ज्योतिन वाइखोम ngasi थांगोइबन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी न सिंदुना इबुदौ नाउटिंगकोंग पाखंग बसंगन द पांगथोकपा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ता फोंदोखरे ब्लॉक के कांग्रेस प्रेसिडेंट याउना तोंगान तोंगान बमियोय क्याना सरुक याखिबा थोरमदुदा महांगना मखाताना हाइखिबदा केंद्र से राजनीति की चरांगना बथोक्तना बहोनबियु हाइखी आई काउंसिलर मरी कार में नखोय मयाम नखोमदने बोर यावरदने हायबो लाओमी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ड्रग लालोन बनेना लाओमी मणिपुर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट ड्रग लालोन बनेना चीफ मिनिस्टर ओइवा हाइत्रगा कुनो आई ओइबिगे परा तंबिगे हायबा एसेंबली थब हाथ मतमदा चीफ मिनिस्टर की मुनु मागो हाचले मंत्री मैम जो हायबा और तो हुन लेकर पता कांग्रेस पार्टी दे यावरेबा करी खले यावखि बनोइबदी मैम मसादा हबिरो हंदक हाइंगांग केंद्र पी सरतना कांग्रेस की मिरेप ओइगनी हाइरिबा अस्तिकी मतांगदा वाई मंगी अमदी पी सुंदर गा यानारे हाइना केंद्र अस्तिदा संदोक्लिबा वाफम अस्ति युमफम यावदबा वाफमनी यानाखिबा लैते हाइना वाई मंगी अमदी पी सुंदर नंगसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमुइसिंग उनबदा फोंदोखरे लिलोंग थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर मापन अमदी मेंबर खरा बीजेपी दा यावखरे हाइना मीडिया दा फोंदोकनरक्लिबा अस्ति अचुंबा नते हाइना काउंसिलर अमदी मेंबर सिनंगसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमुइसिंग उनबदा फोंदोखरे नंबोल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी के वाइस प्रेसिडेंट ओइबा एल लोकेंद्रो दा केंद्र असिदा बीजेपी की कैंडिडेट ओइगदौरिबा टीएस चौबगी मचानुपाना किहन खंगनबगी थबक सथरे हाइना लोकेंद्रो नंगसी पामुइसिंग दा फोंदोखरे असिगुम्बा थबक सथबा अस्ति यानिंगदे हाइकी ब्लॉक के सेक्रेटरी मीडिया अफेयर्स एस चंद्रकांतना थौदोक असिगी मतांगदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मदी मरी लेनबसिंगदा वाकलगनी हाइकी मणिपुर नमथाक तौदुना एरोप्लेन थाव गाड़ी अनी खक पुरकलगा बीजेपी ना मणिपुर मियामबु उच्चारबा तोकलसी हाइना एमपीपी ना फोंदोकली कांग्रेस अमदी बीजेपी दा यावरगा मणिपुर कन्नी हाइबा मतौसी ngaktaba ngamde chahi kaya कांग्रेस ता पांगथोकलिबा थबक थरोम अमसुंग बीजेपी ना तौखिबा थबक मणिपुर मियाम ना खंगनादुना कावबा यादबा मयाम अमा लैरी मणिपुर ngake हाइरबदी मणिपुर कनबा याबा करंबा पार्टी दा चंगलगा मणिपुर कनगनी खंथबा मतम ओइरे लाकलिबा मिखल असिदा मियाम ना मुन्ना खंथादुना बोट थादबियु नत्रबदी लेबाग असि करम तौगदबगे खनबदा पार्टी असिना नुनांगबा पोई हाइरी ब्रेक अमगा अमुक लौजरी Live School, Ghari Makhalekai, Airport Road, Imphal. Admission open. Standard pre-nursery to class 9. Pre-nursery, amadi nursery. Admission ki sale lauzaroi. Computer class, music class, smart class, CCTV camera, van services, bus services, yoga class and physical training. Separate boarding for both boys and girls. Admission start from 21st November 2016. Reopen 3rd January 2017. Sara Coaching Center, Mungsangai Boroi Makong, Imphal West. Admission open. 3rd Special Foundation Course 2017 for class 9 and 10 BOSM only. Starting on 23rd January 2017. Our toppers in high SLC 2016, 11 position, 15 position. For details, please contact 9612556766, 8258932436. ALS IS Imphal announces Prelim Batch 2017 from 28th January 2017. Timing 7:30 to 10:30 a.m. 6 days per week. Contact ALS IS Imphal opposite Jenims Gate, Porumpat. Exclusive mentoring and counseling session by Mr. Arvind Salam. Also log on to www.alssatedu.com to register for free talent hunt cum scholarship test. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water.
Hello Doctor. ISTV na sagol sen kuding gi numidang walang pung taruk taba matamda sandok chaba live phone-in program ni lagiba tang pun taruk sagol sen nimita Dr. Yumnam Tomba Singh Assistant Professor Department of ENT Jenims nasina guest doctor odigani. Topic na sinusitis ki anaba amadi masigi layeng haibasni adom na call tawbirakadaba ay kogi phone number 24423336. Amukan na taram ng cheri makataba pauda Milal Nongchup Pana Amadi Directorate of Language Planning and Implementation Government of Manipur ka khusam naduna maitai mayek hayanna bagi thaurangi manung channa Maharabi Young Club Maharabida numit tarani chathagadaba maitai mayek tambi bagi thauram ama ngasidagi haukhre haudok bagi thauram aduda Directorate of Language Planning and Implementation Government of Manipur ki Director Dr. L Mahavir Milal Giluching Purel PS Bubuchan maitai amadi Maharabi Young Club ki President L Gunindro maitai na chingba miyoy kya na saruk yaki Milal Giluching Purel Babu Chan na maitai mayek tambi bagi thabak asi class 12 fawat tamba haure ahal laman sing dasu mayek asi ningthi na khangan na bagi pandamda numit tarani chupna maitai mayek tambi bagi khongthang asi lokhalakpani haiki Maruina hariba mayasi guardian singna mayasi haiba yamna darkar oi Manipurda leriba khunda minariba phurupsa khudimangna lengang lekhoba mayasi class 12 yorba mayasi tangai phadna haiminaba darkar oi Social Warriors Manipur amasung Delhi Unit ani na senduna Delhi da laiba NGO singa khusam naraga ngasi Union Home Minister of State Kiren Rijiju unakre numit kharani gi mamangda Manipur dagi arambam romen kobanaha mamahak na thabak tawriba Gurgaon da laiba company adugi CEO na mi nek laga thina phon khiba amadi hauji phawba mahapu police na fadana leiriba adugi matangda athuba matamda midyeng changbi na bataksin baga loinana point ahum yawba memorandum ama pisin khre hairi Malem da toina thengnadaba yamna tangba makhalgi lamgi komla manba pambi sing Imphal East District ki manung sanba Sinam Khun Manaki Kongba maru da hauramba thengnare hiramasi gi matangda paudamama Sana lebakni haineriba Manipurda thibigoi na yamna tangna phangba uhei wahei amadi upambi unasingna kya leptana phangbagi pau leiri ngasing asimaksu poirei ithibalo pilgi member singa loinana kongba turelge horakphang kongba maru haraga khangnaba laifamlen asigi chimmanau upambi haraga khangnaba uningthau pambi asigi manakta wild orange makhalama thengnare hariba komla makhal asi malemda yamna tangna phangba dumba komla makhalne haina longnari aduga masi makhatana thijinbagi thabaksu chathari komla makhalasi mayam manada mongda mahaki managi saruksisu komla champra amadi nobab na singba mana singa yamna khetnaba mongda lei komla sibu thinaba honabada yamna chawna thawang lobiriba pore ithiba lupki pandamna kaino haibana chingbudu vice president ayam mairabadagi ekhoi khangnase masibogda ekhoina manipurgi kachin koyada leiba ariba laifamlen mayam khak thiba gi ekhoi khongthang se ekhoi sahi kya dagi ekhoi jangsin jare hariba umang lai gi mafam sing se ekhoina uwa thaduna ado thariba usisu ekhoi mut khigidorba ekhoi indigenous plan mayam khak thabne thariba pandam jisu malem gi ainga sagi khal kaithar pasing sibusu kannabgi tanjam su dum lokjaboina ekhoina thabgi suguma khongthang se lokhachabne isam samne yengbada komla pambi asigi makhongsi ekhoi nungai marakta chappaga horambani masimungna dum komla pambi asi wild orange ne haibasi ekhoina hek yengmongta da khangma ngame chawrangna pambi asigi awangmasi phunipan mukni kongma marugi laifamlen seisira ekhoi komla pambi se ahungumba ekhoi poire ithiba lupki kamu singa thijinna matamda phangma ngamle masimo manipur gi oina ihan hanmana oigadaba thodo amasu oirakpasu yari aduga loinana komla pambi asigi tongan tongan ba character sing chele haibigi thajabasu lei khudong thiningai oba mafamni aduga mafam sida manakta su akhoi ising chaibi amasu lei mafam si akhoi Imphal iski Sinam Khul haiba mafam dudagi chingda pungkhai mu kakhalaba matungda lokchap amada akhoi horamba thengnabani masigi character si akhoina botanist singa tanaduna yengjaba matamda tasena wild orange ni haibadi chume masi malemgi mafam ataida toina phangde haibasu makhogi yan hana mod phongdok pirakpa leire makhata na masibu thijinnabai dama tem college gi retired botanist amadi head of department obiramba aisna niram sharma da masigi sample mana amadi magi texture singse akhoina khusin nazare lokholiba khongthang sing asida ekhoina umang lai gi mafam sing da ekhoina akhoigi laifamlen sing asi karamna tawri kamain samgala fani haibana sing base koina sum chatana yengba matamda ngarang asi ekhoigi lokshap am khakta akhoi kumda jabane hariba
लाइफमलेन अखोगी कोंगम मरु लाइफमलेन हारिबा मफम सिमक्तदा कुंगजबा मतमसिदा यामना फजबा अदुगुंबा उहि अमखक पाले हदना अखोगी थोंमिसिंगना थेंनबदगी येंगुबा मतमदा कोमलागा च मानबा मनमसु कोमलागा माले अदुगा मनासु मनम्याम नुंसिबा दुमाइना ओय अदुंपो हारिबा कोमलासि मसक्ति मानरगा हारिबा कोमलासिगी मनुंग खोक्तो मतमददि मरुसि याम तांगना अमा अनि खक सुवाइना यावरमे अदुगा मचुना अंगौबो ओइना यावबिरमे अदा कोमलासि मनम करी करा लोन अखोगी कोमलादि मालगा अखोगी महाउदी मा अखोगी चंपा दंग सिलमे मसि कोमला ओइगदोरिबा चंपा ओइगदोरिबा हाइबदुदि एक्सपर्टसिंगना अखोगी खंबिरनि अदुगा मसि अखोइना हारिबा एक्सपर्टसिंगदा अखोइना मसि नैननबगिदंता अखोइन थाजिनजखरे लेप्तन सुम थिजनबा तारगदि मणिपुर सि इकोलॉजीगी ओइना हॉट स्पॉट अमा ओइरकनि हाइबसि ngasiगी सिना अदुम ताक्चरबनि मरि लेनबसिंगना मखाताना थिजनबगी यामना मथौ तारि कैमरामैन अजित शर्मा का लोइना पौतम जैब रिचार्ड रंजन कोंगबमुरु इम्फाल ईस्ट इकोनॉमिक ब्लॉकेट मरम ओइदुना मयाई लंबिदा ऑटो सर्विस तौरिबा तोंगान तोंगानबा ऑटो रिक्शा सिंगी सोसाइटी सिंगना थाव फंगदबगी अवाबा कया मायोक नरिंगै चेरकता मोटर व्हीकल्स समदि टीजीसी ना बरा हेन लौबा यारोय हाइरकपदगी थेंगनरिबा खुदोंग सादबा कया असिदगी ngasiदगी ऑटो सर्विस तौबा लेप्तुना मोंसांगैदा लेबा SIYWO की ग्राउंड प्रोटेस्ट तथखरे मरी लेनब सिंगना ऑटो सर्विस तौरिबा सिंगी येंगदुना अथिंगबा लौथोकपिनबा अपील तौरकली चेलिबा गाड़ी सिंग असि नोंगबदा दरकार रेबसि थाउसी सुन पीबीब नत्रबनिना थाउसी मरांग काइना फंगद्रिबा फावबुदि एकोय भारा लुपा 10 अदुम हाइगबदा लौजगे हाइदबदा कुन लौजगे मसिदिदा TDC मदि मरी लेनब सिंगसिना अयाबा पीबियो अमरोमदा तिदिम लाइन द सर्विस तौरिबा डीजल ऑटो टाटा मैजिक अमदि विंगर सिंग सिंथा लेप्तुना नंबोल फोइजिंगदा खोंजंग चंगसिनखे ड्राइवर अमदि गाड़ी की मपु सिंगना सरुक यादुना चंगसिनखिबा खोंजंग अदुदा ड्राइवर सिंगी माइकैदगी फोंदोरखिबदा हौजिक थाव मरांग काइना फंगदबगी अवाबा कया मायोक नरिंगै चेरक असदा गाड़ी की भरा हेंगतपा यारो हाइबु वाफम लाक्लिबा असिना ड्राइवर सिंगना चाउना खुदोंग सादबा मायोक नहले हाइखि विंगर दन लुपचनपान असिना चिंबनी मसी प्रजामिया मोटर तबियु पीरिबा थाउसिगी मतिक चाबरा नत्रगन मदुना पैसेंजर सर्विस तंगो यागदरा मयाम सिना थेनरिबा समस्या मयाम पुंगनमा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि मखा चतरी फावदी लालिबा तांग 19 तगी अकोई गाड़ी सर्विस तब हौजरगदी आलगी भाड़ा खरखर लुपा मरी मंगा हेंजगदी मसीदा पब्लिक मियामनसु सोजोग पिनबियु मसीगी ताइतदी TDC अमदि मणिपुर गवर्नमेंट पुगद UBI तमेंगलोंग ब्रांच के स्टाफ संगतुनांग मणिपुर पुलिस कमांडो ना फाजिन खिबा अथुबा मतमदा थादोरकनबा जॉइंट वर्किंग कमिटी ना मरी लेनबा अथॉरिटी दा अपील तौरी वर्किंग कमिटी की कन्वेनर गान रोंगमैना ISTV दा थासिगी तांग कुनहुमदोइदा पाचोय पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना संतुनांग मणिपुर पुलिस कमांडो ना महा की मथकता NSN की मेंबर नि हाइना फाजिन खिबास्ति युमफम यावदबने चुनबा एविडेंस लेतना मियोय अमबु मराल सिबसी आइना यादब थवोंगनी UBI तमेंगलोंग की माइकैदगिसु महा परमानेंट स्टाफ अमनी सेंगदोकपा लेखरे करिगुंबा महा कंडीशन अमता यावदना थादोकत्रबदी जॉइंट एक्शन कमिटी ना खोंथांग कया लौखलकनी हाइरी थादोकतिबनो हाइबसि अखोइना यामना यानिंदे अदन अखोइना गवर्नमेंट बु अपील तवी अदो कंडेम तवी महा बु अथुबा निमिता थादोकतिनबा अखोइना अपील तवजरी जनवरी की तांग 13 मसागी चही 13 ngairibi क्वाक्तादगी नुपी मचा अमा नुपा मचा अनीना नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा मांगहनखिबगी मायोक्ता क्वाक्ता कैथलदा वाकन मिफम सथखरे न्यू लाइफ फाउंडेशन मोइरांग ITS सेल्फ हेल्प ग्रुप नुपी चौखत लुप क्वाक्ता चनुरा नुपी लुप वुमेन तेंगबांग लुप नुपी खुनाई लमजिंग लुप क्वाक्ता चनुरा चौखत थौरांग लुप अमदी विडो वेलफेयर एसोसिएशन क्वाक्ता नसथखिबा खोंजंग अदुना नोंग मकांगदना मणिपुरदा नुपीदा सथबा क्राइम हेंगलक्लिबासी मतिक साबा सराक पीदबना ओइगनी असिगुंबा क्राइम सिंग मतुंगदा थोक्तनबा अकनबा थबक लोखटपगी मतम ओइरे हाइरी यूनाको स्कूल की 3 सुबा एनुअल डे खोंजोम जोन 3 दा लेबा ngapigani khongban zone 3 da leiba school asigi campus da pangthokre annual day slash school asigi mairoi singna jagoi isagi thorom kaya utki चाहिए सिग रिपब्लिक डे का मरी लेना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाइब चिल्ड्रन होम ऑब्जर्वेशन होम गवर्नमेंट आइडियल ब्लाइंड स्कूल गवर्नमेंट डेफ एंड म्यूट स्कूल डिपार्टमेंट अथुम हाउसिंग यंथोखरे चिल्ड्रन होम तागेल पांथोखिब थौरम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जॉइंट डायरेक्टर सरेंदर ए सिसट डेप्यूटी डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड एन बिनोमला सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिसर्च ऑफिसर W बिहारी चिंबन सरुक याखी
Manipur Rural Bank Kumbi Branch na nongmagi oiba financial literacy awareness scheme ama Kumbi Kendragi manung chanba Terakhong Maning Lekai Community Hall da pangthokre. Terakhong Progressive Farmers Club amasung Rural Educated Unemployed Youth Organization ka khusam naduna pangthokhiba thoram aduda Councillor P Bhaigya Chandra, Manipur Rural Bank Head Office Kaisampat ki Senior Member KHI School Kumbi Branch ki Manager I Tan Setsu Saruk Yakhi. Hojik sanabagi pau lobirasi. Youth Guide Club Langmaidong Makhalaikai na hawkiba tang tara humdoidagi hawduna club tara mangana sarug yaduna satharakpa first state level 5 men's side football tournament ngasi aroiba final match ta PYC Kairakna DYA Elang Hangpokpi bu goal ama sinoda maithiba pikre. PYC Kairak yama tangairaba goal adu jersey number 13 Risikantana chankhi. Best player gi manana DY Elang Hangpokpi gi jersey number 9 Nilakantana takhi. Highest score na LYA Wango gi jersey number 3 Ibo Chowna fangki. Youth Athletics Star Union Vaigabati Lekai ki kuntra manga Suba Foundation tega mari leinana tha sigi tang tara mari dagi union asigi ground satharakpa numit tara marini gi fencing free coaching camp loishin khre. Loishin magi thoramda hana forest ki chief conservator oiramba TS Pittabar Youth Athletics Star Union gi President L Birendra, Manipur Fencing Association ki Secretary W Ranjit amadi miyoy kya su saruk yakhi. Jahi manga dagi tarani thoi fawgi manungda leiba pikliba angang nupa macha Humpuna saruk yaduna pangthokiba coaching asida Manipur Fencing Association ki coach amadi atai senior sanare sing na takpi tambikhi. Saruk yakiba sing da certificate sing khusinakhi. Kongba Youth Organization Sinduna Organization Astigi Ground Sathariba Ahum Suba Ima Pantoibi Trophy Men's Open 5A Side Football Tournament ki ngasi sanakiba match ta Nacho Bisnupura madi UFC K3 goal amata chanada na draw chatkre. Kiamgai Youth Pioneer Club na Sinduna Club Astigi Ground Sathariba First Khagemba 2020 Trophy ki ngasi sanakiba ahanba match ta SL Lilong na YCM wicket mangada maithiba pikre. Ani suba match ke sanakibada Laina 11 nambol na KP Kiamgai bu wicket tarukta maithiba pikhi. Mayang Langjing Youth Library Club na Sinduna Club asig ground sathariba tara nithoi suba state level 9A side under 13 boys football tournament ki final da KYDO Sekmayamadi YSC Naurem Chokro ga sanaragani. Ngasi sanakiba ahanba semi final match ta KYDO Stekmaina KYFA Koirengai bu goal ani sinodama amadi ani suba semi final match ta YSC Naurem Chaprona RKCS Game Village bu goal ani amada maithiba piduna final chankibani. All Manipur Filmmaker and Producer Association Afimpan Sinduna tha sigi tang kundagi hengang kangjai-bung lampak ta team mapanag Group ahum thok na khaidok tuna sathariba ahum suba Afimpa 9A side football tournament ki ngasi sanakiba aroiba quarter final match ta Afimpa na Amik team bibu goal mari sinoda maithiba piduna semi final changkhre. Ta sigi tang kun taret ki nungthil pung tarani thoi makhai tabada ahanba semi final match actor BM di equipment ka sanagani. Nungthil pung ama makhai tabada ani suba semi final match Afimpa amadi cinematographer ka sanagani. Makha taba sanabagi pau boyai ningthauzam dagi phangbigani. Manipur hockey na sinduna Kumalampak hockey stadium da thasi ki tang kundagi nupagi team taret amadi nupigi team manga na saruk yaduna sathariba senior men and women Manipur hockey liki ngasi sanakiba nupagi match da hockey union lairingbam lekai na YCCIC kontha alupu panjal taramari anida maithiba pikre. Hockey union lairingbam lekai gi mai papugi panjal singadu P Prakash na match ki Nepal suba taramatu suba madi kuntra humdoi suba minita panjal ahum sangki. A Suresh na match ki taratruk suba amadi taramapal suba minita panjal ani M Joy Mani na match ki kuntra matui suba madi nipunipal suba minita panjal ani Ais Amarjit na match ki kuntra mari suba amadi yangkai mari suba minita panjal ani W Niraj Kumar na match ki nipumapal suba madi yangkai mapal suba minita panjal ani L Tomthin na match ki yangkai nitoi suba madi yangkai manga suba minita panjal ani sanki atopa panjal ani aduna KS Rinel na match ki nipumanga suba minita chanduna match asi mai pakibani maiti orba YCCIC kontha ahaluki panjal ani du M Pramesh amadi SIS Budhina match ki kun suba madi kontra Nepal suba minita sanki
Chathariba League asigi nupigi sanakhiba matchda Ideal Club Tera Kaithel amadi Maira Basikong Panjal amamam chanaduna draw satkre. Ideal Club Tera Kaithel gi Panjaladu M Niramalana match ki kunmapal suba minita sankhi. Maira Basikong gi Panjaladuna Nirupamana match ki kunmanga suba minita sanbani. Chathariba League asigi hayeng match leiroi. Sawombung Student Club Sawombung na sinduna club asigi playground da tha asigi tang tara nipal lagi team tara na group ani thokna khairok tuna chathariba mapal suba inter Sawombung invitation football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da BDF post Sawombung na WYCYD bu goal mari sinoda maitiba pikre. BDF post Sawombung gi mai papi goal singadu Damen Kiran Devadata amadi Priyona match ki tara matu suba kunmanga suba kun taruk suba madi kunipal suba minita sankhi. Match asida WYCYD gi ke Ananda Center Refina unsporting behavior kidamak yellow card utki. Tournament asigi anisuba match ki sanakibada PSA Nungoina SSYC Sairembu goal mari anida maitiba pikre. PSA Nungoi gi mai papa gi goal singadu Y Robinson Ice Boynau ke Ramesh Chandramadi El Pradip na match ki kuntra matu suba nifu mari suba madi nifu mapal suba minit chanduna match asi mai pakibani. Mighty Orba SSYC Sairem gi goal ani du P Papangaina match ki kunmari suba madi kumapal suba minita sankhi. Sathariba tournament asigi hayeng nungthilpung amatabada SSC team A sector amadi SKYC Khunjauga sanagani. Ani suba match nungthilpung ani tabada ANNLK Sawombung amadi SSC team B sector ga sanagani. Thangmaiban Athletic Union Thangmaiban sinduna club asigi onda tha asigi tang kuni thoidagi team tarama thoina group ri thokna khaidokuna sathariba kuntra suba state 11 mini football tournament ki sahi taramari makhagi ngasi sanakiba match ta UUFC Uripokna ETLFC Thongjubu goal taruk sinoda maiti bapikre. UUFC Uripoki mai papugi goal singadu KS Hitler na match ki taramapal suba mari nifu suba minita goal ani sankhi. Atopa goal mari eduna TS Blaze Malem Nganba L Alex amadi L Nelson na match ki ahum suba mapal suba kunipal suba madi nifu suba minita chanduna match asi mai pakhi. Sathariba tournament asigi sahi taratret makagi sanakiba match ta MSA Thangmaiban Sinam Lekaina SDC Samurobu goal mari sinoda maiti bapikre. MSA Thangmaiban Sinam Lekai mai papagi goal singadu L Benson na match ki kunmapal subamdi yangkai humdoi suba minita goal ani sankhi. Atopa goal ani eduna L Foreign amadi S Johnson na match ki tara subamadi tara mari suba minita chanduna match asi mai pakhi. Sathariba tournament asi hayeng match leiroi. Thagatchari Boyai Ningthozam Makhataba Pauda ngasi nongmagi oiba ai ngasagi pau amuk lobirasi. Ngasi gi oikiba ai ngasagi pauda ICAR Lampel Patagi pirapa paugi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba degree Celsius kunmanga dasmik daruk. Khwaidigi ingba degree Celsius manga dasmik daruk. Nukshitta yauba ising manil gisang ayukta sada marifu mapal nungthilda sada kuntra mathoi oike. Ngasi no chukide. Maruoiba pau amuka hana. Hanagi Congress MLA Nemcha Kipgen Bungjagin Baltem di Trinamool Congress ki President Kim Gangte BJP da yaukre. Manipur da BJP gi lengak ama leitriba makhai Union Government na Manipur gi praja sing wahanduna leigadori bara haina MPCC gi wangangloi Joy Kishan haikre. Amadi National Voters Day India gi mafam sin batungna makhal mathel gi thorom kayaga loina na pangthokre. ISTV na pizaba Manipuri pau matang asida loizare bideng tabiri beseng ba mo kana khulumjari.